Jingpule na kitab Deuteronomy kalanong kabalay pusaw karkod iway hadu kadar. Tiu Moses ulalit kiu na rithor Moab sha ulum Nebo usentay lum Piska ubamar persya ke Jericho. Utray ulapen I hau ya kari Baro ya ke Gilid shadu dan ya ke Nephtali Baro ya kari Ephraim ban Manase. Ya kari Juda Baro shadu keduriau Sebni ya ke Nekeb bad kerithor kata kemod ya kethem Jericho kashnong ding telai shadu Zoar. Kumta utrai ulaong hau. Kani kata kari kabangala kular hau Abraham hau Isaac bad hau Jacob ban ai hakikun kiksiu jongki. Ngala ai lat yapi ban pet yaka talaki mat Henry pin yo let shatai. Kumta Moses ushakri utrai ulayap hangta hari Moab kumba utrai ulakren bat latep yau hadhem ri Moab persya kabet peor Henry omdan riu ubatip ya gajakatep jongu hadu menta menne. Moses uladap shispa arpos nem karta menba ulayap. Kikmat jongu kimshem berye bad kabor met jongu kamshem norom. Kipat Israel kilayam na kabenda Moses hadithor Moab lai pusngi nangta lagut artat kisngi jingyam bad jingsnusi na kabenda Moses. Teu Joshua ukun unan uladap da mensim ke jingstan namar Moses ulabu yalagihti halor jongu. Kumta kipat ba Israel kila kongu yau bad kilale thik kumba utrai ula hukum ya Moses. Nadu kata kapor shem mishu unong yathu dupa ha Israel ubakum Moses ya uba utrai ula ithu markman. Omdan kummau ha kidak bad ki kam phela baro kiba utrai ulapha yau banle hari Egypt ha upharo bad ha kishakri jongu baro bad ha kadri jongu baro bad ha kaborba bad ki kam kibakrau bad kiba sherkhei kiba Moses ulale hakmat ki Israel baro ktien jong utrai kasam henriu pon riu kerkhod iway hadu ar sau henyo bad khatsan hadu khat henriu turwai da kajinkmen ha Blei phi kaperthei baro turwai buram ya kakerteng juu to ya ro pendon buram yu kaperthei baro kamani yame karwai ya ro ya kakerteng jome Bausen shar da kabor ba junam baki khmat jong kipa hara ya kijat ben riu kiba ya pen banyeng persya yu ngan terwa hame kijin terwa thang da ki basngan da katdam jin knya langrod ngan terwa da ki masi kertong bat ki blang ales nga phibaro ki bating buram ya Blei ngan yathu kadno ulale bha yangi ka gospel kat kum Matthew bukuit kilanong kabakatra kadkhod khatsan hadu arpho ladau henmen upara jongpi ule pomdei khilet sneng yu Henry tole jar tang para mapi ladau shashkor pi philapen bha yelau henmen upara Henry lada tres ngap yipi to yelam uway ne ar ngod ki briu lembat pi bagasaki jongki ar ne langod kan kershan ya gejing keno jongpi Henry lada tres ngap yaki tiyathu ya kakam baro ha kabalang balada ngap ya kabalang ru tole yu kum ya u gentle ne unong krong khaja ngaong hapi kat kaba phinte hakaperthei lala te ru hapneng kat kaba phin pelait hakaperthei lala pelait hapneng ru sakani ru ngaong hapi lada arngon napi hakani kaperthei phi hap jingmur lang panpan ukpa junga uba hapneng un ai
hapi haba arne laingot kia don lang hakakerteng jonga nga ngadon ringkat bapi ka gospel jong utrai